Kulumakli siya lesil litakwa Jesucristo hoy si baom San Mateo. Sa hunlikutan kinachokrik ini Jesus hunlikin utkistere. At solonel, karuli chabilal timanu renat kwe chanili hunelik juam? Li Jesus kistere. Kautak nakapaswe chirish di chabilal. Hunak kili chabil. Witakwak ok sali juam. Paap di chakrap. Barkuan ka? Kichak og li Jesus utkistere. Mat kamsing, mat musyuk sumlag, mat elkak, mat tioban ketikti, cakos roki lana la jukwa, ut cara la kwasa pisin, honak nakara aki blat. Utlisa kuyang kistere. Chishkuni lain akin pabaw, karu mahi nimbanu? Kichak og li Jesus utkistere. Witakwak naktsakala kakwe aku, atyu, aji khoni mal kwang kakwe ut kereb lineba. Ut takwang abio marsachosha, Tuhanak tatchalq ut tinatake. Nakirabili atin ain, lisah kuyang ko o tira sa chol panak na bash biumay. Ratin likakwa. Igual